Igihugu gito nk'u Rwanda gishobora kugira umubano mwiza na Amerika kigakomeza kwakira ishoramari ry'Ubushinwa kandi kigakomeza kutagira aho kibogamiye. Ni gute igihugu nk'u Rwanda kibishobora? Ibi ngibi mu busesenguzi tubyita maritalignment. Maritalignment akaba ari ijambo ritamenyerewe cyane mu rurimi rw'icyongereza, ariko rikoreshwa mu buzima bwa buri munsi, aho rishatse kuvuga guhuza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ubwo tugiye mu by'imiyoborere byaba bishatse kuvuga iki? Ese umuntu yakwibaza, ntago bishobora guteza ikibazo gufatanya na Amerika mu kanya ugahindukira ugakorana ishoramari n'Ubushinwa? Nta kibazo gihari byateza? Ubajije ikibazo cyiza. Iyi ni politiki yo gukorana neza no kubana neza n'ibihugu bitandukanye byo mu mpande zitandukanye z'isi, utibanda ku gihugu kimwe gusa, ikaba ifite intego zigiye zitandukanye, nko kongera amahirwe y'ubukungu, kugira inshuti nyinshi mu mpande zitandukanye mu ruhando mpuzamahanga, no kutishingikiriza ku gihugu kimwe. Reka tuvuge ku mubano w'u Rwanda na Amerika. Umubano w'u Rwanda na Amerika umeze ute muri rusange? Umubano w'u Rwanda na Amerika uranzwe n'ibihe bigiye bitandukanye. Nko mu mwaka wa 2025, Amerika yafashije mu biganiro by'amahoro byari biri hagati y'u Rwanda na leta iharanira demokarasi ya Kongo. Kandi nanone mu mwaka wa 2026, Amerika yafatiye ingabo z'u Rwanda ibihano n'abayobozi bamwe na bamwe. Ese ibi ntibyakwangiza umubano? Kuba Amerika yarabikoze gutyo, ntibishobora kwangiza umubano hagati y'u Rwanda na Amerika? Yego, birawubangamira, ariko u Rwanda rukomeje gushaka inzira zitandukanye zishoboka, cyane cyane nk'inzira z'ibiganiro, na miliyoni 75.7 by'amadolari. Ese birashoboka ko iryo shoramari ryamara igihe kirekire, ibihugu byombi bikahamara igihe kirekire? Biragoye cyane, kubera ko mu buzima busanzwe igihugu cya Amerika gihanganye n'igihugu cy'Ubushinwa. Rero niyo bigeze mu ishoramari rya hano mu Rwanda, hari igihe hazamo guhangana. Cyangwa se ishoramari ryo muri Afurika hariho hose? No muri Afurika hose, igihugu cya Amerika n'igihugu cy'Ubushinwa bihahuriye, hazamo guhangana nk'ibisanzwe. Bigahangana muri politiki ishingiye ku bukungu. Ese amabuye y'agaciro ya Afurika, y'ibihugu byinshi bya Afurika, yakoreshwa nk'intwaro ya diplomasi? Yego, amabuye y'agaciro ya Afurika ashobora gukoreshwa nk'intwaro ya diplomasi. Afurika ifite amabuye y'agaciro akeneye ku isi yose nka kobalite, lithium, coltan, uranium, gold, diyama, bikoreshwa mu nganda no mu bukungu mpuzamahanga. None u Rwanda rushaka gukoresha ayo mabuye nk'intwaro ya diplomasi? Yego, iyo igihugu gifite ibyo bikoresho by'ingenzi, gishobora kubikoresha nk'imbaraga mu biganiro mpuzamahanga. Urugero, gushyiraho amasezerano adasanzwe n'ibihugu nk'Ubushinwa, USA cyangwa Uburayi, kugira ngo kibone inkunga, ishoramari cyangwa uburinzi bwa politike. Ejo hazaza ha maritalignment ni he? None se ngabo, iyo turebye imyaka iri imbere, u Rwanda ruzakomeza gute iyi strategy ya maritalignment? Ikintu cya mbere ni uko u Rwanda ruzakomeza gushyira inyungu zarwo mbere y'ibindi byose. Ntabwo rugamije kuba ku ruhande rwa Amerika cyangwa Ubushinwa gusa. Rugamije gushaka uburyo buri mubano warufasha mu bukungu, umutekano n'ikoranabuhanga. Ariko se ibyo ntibishobora guteza ikibazo cyo kutizerwa n'ibihugu bikomeye? Birashoboka cyane. Amerika ishobora gusaba ibihugu byo muri Afurika kugabanya ubufatanye n'Ubushinwa mu ikoranabuhanga cyangwa mu mabuye y'agaciro. Ku rundi ruhande, Ubushinwa nabwo bushaka gukomeza kugira ijambo rikomeye binyuze mu mishinga y'ibikorwa remezo n'inguzanyo. U Rwanda rwo rubyitwaramo rute? Rukoresha diplomasi y'inyungu iyo hari umushinga munini w'ibikorwa remezo. Icyo gihe rushobora gukorana n'Ubushinwa. Iyo ari umutekano cyangwa amahugurwa ya gisirikare, rukorana na Amerika cyangwa Uburayi. Iyo ari muri UN,
ruhitamo kutagira aho rubugamira kugira ngo rudatakaza umwanya warwo wo kuganira n'impande zombi. Ndumva ibyo bisaba ubuhanga bwinshi cyane. Nibyo rwose, kuko igihugu gito kidafite ubukungu bunini cyangwa igisirikare gikomeye cyane, diplomasi iba intwaro yacyo ikomeye. Nibyo u Rwanda rwubatse isura y'igihugu gifite gahunda kandi gifata ibyemezo vuba, gifite ijambo rikomeye mu bibazo byo muri Afurika. None se Afurika ubwayo iri kugana muri uwo murongo wa Mediterranean? Yego, ibihugu byinshi bya Afurika birimo kugerageza kudahitamo uruhande rumwe. Bishaka amafaranga n'ishoramari ry'Ubushinwa, ariko binashaka umutekano n'isoko rya Amerika n'Uburayi. None niyo mpamvu Afurika iri kuba ahantu hakomeye cyane mu rugamba rwa geopolitike y'isi. None se ni ukuvuga ko Afurika iri kugira agaciro kurusha mbere? Yego, nibyo irimo kurusha mbere, kuko ifite abaturage benshi bato, umutungo kamere, ndetse n'isoko rinini riri gukura. Ngabo, ese urebye uburyo u Rwanda rukoresha Mediterranean, hari ibindi bihugu bya Afurika bishobora kurwigiraho ku buryo nabyo byatangira gukoresha uburyo bwa Mediterranean nk'uko u Rwanda rubikora? Yego cyane, mu by'ukuri ibihugu byinshi byo muri Afurika birimo birabona ko isi yahindutse. Kera byasabaga ko igihugu kiba hafi y'ubutegetsi bumwe bukomeye nka Amerika cyangwa Uburusiya, ariko ubu isi iri kuba multipolar, aribwo buryo isi iri kugenderaho muri iyi minsi, aho iri kuyoborwa n'ibihugu by'ibihangange byinshi. Bivuze ko hari ibihugu byinshi bifite imbaraga icyarimwe. Muri rusange ni ukuvuga ko Afurika iri kubona amahirwe mashya. Nibyo rwose, Afurika irimo irakorana n'Ubushinwa mu kubaka imihanda ya gari ya moshi n'inganda, igakorana na Amerika mu by'umutekano n'ikoranabuhanga, igakorana n'Uburayi mu bucuruzi ndetse no mu gukorwa kw'amategeko. Ni ukuvuga ko igihugu kibashije kuringaniza neza ayo mahirwe yose, kiba gifite ubushobozi bwo kwihutisha iterambere. Yego, niko bimeze rwose. Ariko se ni iki gituma u Rwanda rugaragara cyane muri Mediterranean kurusha ibindi bihugu? Nuko rwagerageje kugira icyerekezo gihamye no gufata ibyemezo byihuse. Abafatanyabikorwa benshi bavuga ko u Rwanda rufite gahunda zisobanutse kandi rushyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje gukora. Ibyo bituma ibihugu byinshi bikomeye byifuza gukorana narwo. Ese hari ingaruka zishobora kuva muri iyi gahunda ya Mediterranean? Yego, zirahari. Igihugu gito gikorana n'impande nyinshi zitandukanye icyarimwe, hashobora kuvuka ikibazo cyo gushinjwa gukorana n'impande zombi. Hari igihe igihugu kimwe gishobora kuvuga ko uri hafi cyane y'uwo bahanganye. Ni ikibazo gikomeye cyane cyane mu gihe nk'iki intambara z'ubukungu n'iza politike zikomeje kwiyongera cyane mu isi. None se Afurika yakora iki kugira ngo idahinduka ikibuga cyo gukiniramo izo ntambara, cyangwa se idahinduka ikibuga cyo guhataniramo gusa? Afurika ikeneye gusenyera umugozi umwe ku nyungu zimwe na zimwe z'ingenzi, cyane cyane ku mutungo kamere wayo. Ibihugu bikomeye bishobora kuyibyaza umusaruro kurusha uko Afurika ibyungukiramo. Ibihugu bikomeye byose birifuza kugira ijambo muri Afurika, kandi igihugu nk'u Rwanda kibizi neza. None ni irihe jambo rya nyuma kuri strategy ya Mediterranean? Nibyo, Mediterranean ishobora kuba amahirwe akomeye cyangwa ikibazo gikomeye, bitewe n'uburyo igihugu kiyikoresha. Iyo ufite uburyo buhamye n'inzego zikomeye, ushobora kungukiramo byinshi. Ariko iyo udafite umurongo uhamye, ushobora kwisanga igihugu cyawe gishingiye ku nyungu z'ibindi bihugu. Ngabo, wakoze cyane ku bw'ikiganiro cyiza tugiranye. Yego Ngenzi, nawe wakoze cyane kuntumira hano kuri Afurivision Post. Murakoze cyane kudukurikira ku murongo wa Afurivision Post. Ntimwibagirwe gukanda subscribe no gukurikira ibiganiro byacu. Niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi, duhurire muri comment. Niba wadukunze, kora like, kora share kandi kugira ngo ikiganiro cyacu kigere ku bantu benshi.